wanrikao warwala idaraki hasibabu de komori hatu ze karne loni zo zenu anashe watu wajoka utaraji daraja yukaya waone ensi ya komori waswili daraja ya ustahilo harma ya dunia ya hukaya ensi wa masikini shanga wana zijana wasoma wa johanza waswili daraja waswilishe ensi ya komori mbeli harma daraja itoka yonzi vinge mwanashi watu muslim zinundo hawuli za lingana nao na wandu hamadasi riwasuli daraja ni wakati rjuha harimwa zenye dozinu rieshelezize okaye komori wajirwa zitenda ziziro menhunde zitenda ziziro za mwanashi watu muslim ya ulaya harima daraja ya unrume ya ulaya harima daraja ukaya imai ihunra ole toifa hakahonziani mdwa hukahonziani nguya jeleva turado kahonziani makati rijo kaparwa jumbe ritiparisi wangari lembela ukufuli ritiparisi wana zitendo ukangari violeo shana riparisiwa ukayanga sinziani ridahezeji ukayewan hatu na wajua hatu wastahilwa harima uhayati un venge muslimu aparisi wanziani harmadaraja ukayangwambo na zibadili harwalwa jukumu no warasulisha banu harwalwa jukumu no wanrikao warenge komori hatu emanya huli hatu sontipia wajikadamiza ngwalao no hunwano vaya hasibabunde komori hatu nori juruhui nori rohito evenge yo wajibu wakati hamada unu eni wakati rahamba banu hamada banu rivumbue muslimu ngutosha ubuna tahu harima owanrikao wajuruhilwa harima komori hatu waritohanza rambe de mwanyanyasi Ahmed Agazo kwezi hata kwezi wabakisha habari harima leka fadziro laikoni hokai mwanyanyasi Ailarifo abaki abunguzambo hadisi harima udoro yokaungu vitso udoro asibabu ne regime ya peuyen Oshkwaleo riwasili daraja ukaya zipindi ngazi virao. Sijandande homage. Zukiwa tu Mohamed Laheri ujuli hanihoeshe simusha mze mngomre. Na Mohamed Junaidi ujuli hoa simusha mze jimba. Zinurieshio zinu leo. Zinuarambianga sina mahana karne za riviria harima daraja ukaya rikaweshia. Harima ze radio za kaseti no harima radio komori rikaishi haitimbi reamboka bano zipindi zinu banu ngwarambia ubanu taso wari wanonada mwarite sao wala waonela hule jajini na Jafari ya gari mse mngomri na mze jimba wakili ntiliba wawakili na mbaba husunati wakawakili nepandi abega wandu waonsi pia wakaujweze roli hizo harima daraja dai komori riliyolewe safara leo de komori wakauyambara ngujuzi na jana wakaurambia wanansi zetara indo hakimu ekari wasuli harima daraja ya komori iliyo marekonesa no wandu wasimbusha komori wandu wanu wasubidi wasilishi wa harima daraja yukaya harimaze galo za daraja za juyu nyinde mawana embwana he komori Nima rambu za zinu raili ngasi tambaoni mze jimba na mze mgomri nyinde mawana embwana he komori okaya leonga mwambao bo generali ngabambao bo chef d'etat majori ngabo koloneli tijimbani waonsi pia wazirodi ngoni wachao wakati bil mapuzi apwe askari yahe waje wawamie le toifa la komori wazirodi ngoni wachao wangwa kazao galo no tilo pens armadaraja weonesi wa ukaya arwa tukufu mze jimba na mze mgomri wawanaembwana wawarasulisha warebwe matsora ilinga sio tambaoni leo rawasuli darajoka zila wazamba sazinu leo ndo zijirio
wandu wabidi heni galo ya dunia wabidi wakaziwa dunia wadojua kaya Komori nga wanadamu ikao wakahonela hule jini kaanga kweza takweza eti juanzani wasuli namnaje daraja ukaya mze jimba na mze Mngomri warisufia malondo mane ledondole zimalitohone hashirandeshe siwa mjijengo shahatu yapo kwa jarihole ya tarehi hari madaraja warisomea Komorinu hari maradio kaseti na radio ya daula raka juma Komri akafungua batinoka ya abrasha hari mambabano ya jeshi la jimba na Mngomri selondasi walando wandu wa jorita wazenza rakanizo hari matasi la kamili na balaula msomo wakajuma warengeleleka wakomori na mfahamu ngari wasilio hari madaraja ya dini saiyo ngari wasilio hari madaraja ya duna saiyo tazinuzi waswili wakomori kaunga mridungao kwezi hata kwezi Tanzania wasuli daraja ndazivi warisufia maulida za mriaka za kiemba ya wasuli daraja ngusinganiyo kuda ukaya ngusinganiyo ze swafi za mando nguni nkwashio katusifu enabii shangwendo ya swifu nyungu ya swifu na zamarahoni ya dunge ngono hari madaraja hari mafukuo wakati yokaya wandu wa baba isiwa omwanyiso ze biskuti no mwanyiso zila komruishiliyo ze swifa za henabi shawanadamu hafiliha ili wasingane mnasashe leonga mwanao kwa baba ngwa wanao harima maulida neze majilisi mbali na mbali hulo tosingana mnasashe kwe na envelope kwezi hata kwezi jana zila karteto jwari zione jana ukaya Komori hatu ikauruma ni wandu wakanabaz ukaya raili ramba sima Islamu ewanzo ya singanie yake no faume womru ikaungume trizensi yo hari madaraja ya nongo ramba sima Islamu leobo mru fulani wanzo ukemfaume abunge bidio ka ujihudumu tasowari ngojo wasilibanu yokaya umbabanu joka wasilibala ngojo anza urongoziwa ni Mngereza ngojo anza urongoziwa ni Mwarabu ngojo anza urongoziwa tasowari yokaya daraja yokaya ama rikana raisi arende matata Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kajari heza harima zembingu rabidiri jione Komori darilonio inuriesh sha reka otengweni hatema interpreti wala wandu watoke ndabala ili watohonrari dhiki hao shaka ija Shingereza Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngujo vera olime jambe awaiwe ndabala go ono ekazi shija ya Shiarabu ono ngujo shinda ya wasili daraja ukaya ya rongwe Shiarabu shahahe ono ekaija shizungu do manakamba Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wamrikao haji wasulisha daraja ukaya hakauninke image ya daraja ya he Komori harma ya dunia Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ye wasuli daraja ngabo ze evenma mbali yekaja kausingania yokaende harma majilisi ya ninkwadua Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haka ujistehi haka nelimitiayo ka ye president de la République katina harma competition kaya dohenda yeshe mrungurao radi na nendebala nina singane maele yala noni ni kwa eduwani ranganye Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haka mrua principe ya ila fonction ya kaniyo harma Komori hatu kwezi hata kwezi mawaziri wakayabo wa Komori kwa jeka na wakati wakawado wafikiri yoka leonga sina maulida ya mnungu abo ngari parao wahale manamba waziri ndeze daula za hale wado kavoti uchaguzi na ripare waziri fulani ya jani kwa anturi inu ya some na ripare waziri fulani ya jaombe dua inu makati yao waka ya sheo shayezi yokamrwaka wona kaya wanu waezi wanzo warume kazi na riwanike nafasi yao waone namna ofikiri yale taifa shaema na rawasili wanu yokayanga wasilo daraja wote wanro kwa sino wakati wafikiri yale taifa
lazima heni mbava hanu ikaonga wajoka uroradi hoka izone zenongo izone evenma waloni izo wandu wanuarengwa ili waje wafanye tabia nziro hamada zinu kwezi hata kwezi kili ya mwanadamu yabidi ya juse masuala zabari jana za tukaukirile wazi za tukavjirile wazi jiriyo zabari kwa jana ngomre Said Hassan na Said Hashimu hakana ongozi wa hema siwa mguna usamihia ulazevema zabari kwa Omar Tamu hakana ongozi wa hema siwa mguna usamihia ulazevema zabari kwa wazewati wao pia tukana samani watukana mbale za ilmu za daraja za juu harma za ilmu za he dunia ratuka parone jazinu ya wanadamu wameongwa una milima ya doktora heni mruhashi onjili ya mlima wa doktora ya wasilo tengweni harima daraja abo ya rendi hakazila ndeze nongo waloni izo hayati wao watingo henda leonga wa maulidaso mwaonta weni were mani malezi wekabala we sankada were ndajo umpolezo yabo wejunda bonti zabarindi Nyezi Mungu hamonesani buwa Komori hanzima hamonesani hanzima shanga mjirendo magalagala Mnyezi Mungu ikafanya nongo bure zabariza tukaukiri jana zinu leo zikirioka jana owanru wa miji wakaupanga zabari zinu wakauona daraja harima jera fulani dalivi rijo uhenda ngebidori vehe lefunvu pando wa mwana la hensi ya mahame abo hensi ya mahame ngareno mbeni abo wo mughni wende fundi wa dini ono mbeni wo Said Muhammad Muhiddin ono wende fundi wa dini mnungu wo Ustadh Hasani Mwinyida ono mnungu wa Ustadh Muhammad Bana mnungu waja waondo wandu sharangura wasili daraja yokaya walo harma rejimu ngo harma daraja kawajitashie legitimite ngwanjia wa harma miji webaibu heni mbabanu walio mengene tuambaleo ripara waziri fulani yaje atoka ndini vale rejimu ya Hasumani balanganzo batayola wende nsaweni warenge wende wasomo waranganye bala koliwandu wala iyonde hadisi wasuloba vinge tijandande homage mzee Jima na mzee Mgomri harumadara joka zinu zinuwa ziono na Kabula wazamba leo tazinu ngazi wasulo daraja kazano heni wakati ngazi jereje zao kwezi hata kwezi bamana maudu ikao hujuhanza urumele taifa lebeshelea le hahona likaikanga weyabo hele taifa ze tsusenku yikaonga zarabao le taifa usane udozi jaribu usane wezirongolea usane wezandalia shati daraja ukaya ngoji reserve harma daraja eni babanu wajoka kumena la maelena sashe werambio wende vao wala waoneka banu wajamru fulani banu wesaruwa mninkane ezio kamture mani malezi hizo arimambia oni ochwa imufanyao hizo mrengezi ndumcho mashishioni zankili za hanyunga mjerenda ukangizo yabo kamture mani malezi hizo arimambia oni hizo mrenda uyensi nombaba nuyensi ya wasili shanga mrema oni malezi heza antwiri za maulida ono yao ndo vanu malezi kamjama nyina mvu vanu mhana ndozi mshindawani kamjamanyina mvuyu iranu mhana ndozi mshindaoni ngamrwahu ito wanashe watu ngamrwahu ito mabani hatu mrengo wanansi mwatapirizo ngasivanu mahana mahanga sijumo mambiani ewe inuti haki zeno zinu izo kamtuzishia shanga mtingo ure mani malezi hantwiri ya maulida ono Nyezi mgeka fanya ndongo bure wahana umbaba hanu yokaya wanduanu wadoeshewa wadoona hunduniani emitihani ya Mungu nando tosoditi ya miji wadoa parawe jare wejimilie harma za daraja zahe ngazi jano mfukarani ya dunia kamili abole suala hilo sana tilibiri ambavi ambrefu kwezi hata kwezi usikwachana tishia
mahadisi yukaya ariajiri harmashesi wa Shanzuani mjijengo Shanzuani kayanga bwa Komori kao wajiwasilisha daraja wahundu mapesa wapasha mvio wahundu mapesa wapasha meli wajitekeleza harimadaraja yukaya ngwedao wende wafanye bunjilio la wandu ari walo kinyume ne rejimu ya pewi ya Hasumani iyo Komori mwana oze tabu ikao ngazi hunda we Komori eni mdungene haki hahe ya shemeza shate na mtifikiri yokaya le toifa la Komori hilo ngo mabeti a ce point harma daraja yukaya amrengao mjireserve oze maliza hanyu yukaya mwabidi mtiebwe mhule msimanyo mute mafura ribaeze nzia hizo rabidi mfanye afishi mzitambaze jezembwana za jana rakanizo rakaone FD rejuanga bwe evenma wanzo ifanye rejua bochasi rono miji hatuitambaziwa ze afishi zila ze flyers zila zitambaziwa uonesa idaraja ono yahao yahe emakati wakaya nayo ne zefo wakanizo shatu jure resistance kaya kavanu ngavandu wazihara zao leo zaijaza ndongo zeheli hiyo nga mkonte o diaspora mru lohunu niyo nao daraja ya urahafu mbali na mbali ni daraja ya hazi mbali na mbali ni daraja ya uvirilizi mbali na mbali eni mbaba hanu ujohenda amona watu wa Misiruni eni mbaba hanu ujohenda ngutoona omwenje mbali na mbali ikao dounishao wananchi amona watu wa Misiruni ona mwenje unishiao ili mwananchi yatijojiwa sulisha daraja yukahende ya virevala ya rendwa nae izo pia ngarzi samani izo pia ngarzi nshio homahalar liyohun alafu wanruwaba wajiopozeo ne rejimu ya peu ya Hasumani wajihansi daraja yochwayo wanansi wanruwanu wuka ya hari maturne ikayanga wanzao wabiremba urongowazi shahidi riono baada Hasumani ya kahandalia uchaguzi wa masakala wa 2024 fikiri wala ndeheli hiyo riono wanruwanu ntipia wajunjilia wakaunjia harmwe miji ya hatu nola abanashi warwao yoka safara leo zevoti zinuka zinaurewa ngarjo himarte bari ukakarna ujuari jebanu harma daraja rikejumo ufanyisiwa sinema na senario o Hasumani yerema henda kana ujua jalati za enerji za hatu niza enerji za hoa baba hatu harma daraja wa kuwaye ukabalanga wa uchaguzi na bala Hasumani ngutorio na mbabi za maji kabati no za uchaguzi ngamzeshele yao ze video ngizo yabo nji harma miji hatu adaba ya miji wakati ujanogabili abuardi wapo wala washe na rende harma zenye chaguzi isafara leo ikariwasili daraja walando wamba riwasili daraja zevoti zinwe ahunda kajani nkiwa abo Komori unge hao shani naam Komori wabeli wa harma ochwa yula hata wabeli wa harma ochwa yula hata hembamba neno zila zende wardi watavanu waheze zitongeza manashi watu muslim gamzirejezo zindo hauliza hatunawe hatarjo wasili daraja bajoka daula ngojo rehemu ulo harima daraja heze evro no ujasiri wazifanya manashi watu muslimu ha elewa yukaya selwe moma yukaya zenonzi zibadili hanja honziani
aremwa mzinga haulo hafu wanrwanu wataha mahala wahezezitwa mziono sichodozi rejeza wanadamu wezirendaje rikroye ukanga wanadamu leo wajokanza wazibadili ranze rijitoe fidia zeroho zatu rizitoe fidia rijerikenda sina worulo ya wazimano waulo yao monoko ya jusai parti hahe wala jusai parti haya na risonzani baundu wakatoka tsangani shabaka kalkuli zinji na artikli zinji rwaswili daraja wanungo wanzozi badilije bwakoma warirambilaneze koli wanzozi badilije wandu wanungo wanzo wariwahenda huvi zinu ani zinu abaha zinu delegation na mipango nda hivyo wanansi wapangi wao harima daraja zijezi waswili zabarindi niri waswili daraja dirike harima turne na sensibilisation harima wakati oka mwono wanansi okaya ngabu wakati wanansi wakubali wa mobilizeha na 2021 nda hiyo mwono wanansi oka waswili daraja rirenge omjiwaezi riurenge anotaja harima daraja wandu wanuwazi warambio wachawa harimongo zinashatiso shakiki yakaomba banu yabu wandu wanuarambio wachawa garanzo manansa mobilize hana mnajeravira onokawa uchaguzi wandu wa 2024 wanansi wa mobilize wafanya resistance omjwaezi wa urenge ono wandu wanuardi warambio wachawa wandu wanzuardi warivehenda huvi harima daraja ya fukuo sana wanzu waje wate wandu harima mashaka na kwa na hasuime le swala langu libaki bamu emana nyasa wana nyasi wakawadunga mbio harmashesi wa mjijengo shatushanzuani wanu wakana ani enterenda hivi wakauzifanya jokiri zenozike mbili yukawo wakana entere zokaya owandu wa herejimu ya hasumani vinge ngwa sonza warandeje iyo ngejojo ijirehele ngabwe entere ya vili yokaya isafara leo manansi kana hangwa nrabo ngurambu wezenrabo neze kweli etabunda bomjo jamrambu wezenrabo neze kweli zahema wamba oswadiza mzambo wamba oswadiza ngwa wanao na regime ya Asumani shazanrabo Asumani azifanyao yapo mdazemke sila radio wo unafiki wa oranya mnafiki ngaramwambia wa esafara leo wewe wambonga opoza zenrabo no try utijihada be safara leo lekanga alijokadzima rawe wamba ongo wano na regime ya peu utoka Pablo rawe wango ngo gouverne ye Komori kutika Pablo lekanga alijokadzima mwanansi ngebido uyelewa hatwarilo banu ngionda huu hatwarilo banu bwanansi dabwe mwanansi raya tsohima mbibwi yakanashwa yokaya ngebidio zibadili esafara leo harma namna fulani yokaya ngasina mrutoi yabidi ani yakenaza susiza hatu Richardo Mumilia jabo mahala huinji zenozo za waswili mahala huinji zenozo za waswili yokaya zetambuzo zikaurema Senegali shabanda zetabuza kaurema Senegal shawakana lideri wakamwona kae mroi ngebidio do maswili dam amini Usman Sonko kana utakabari ne regime ya onaka le toifa dikoza hasibabu ndaye shangujo kana lebeshele ya doeshi dia izo wanansi wambao yake karibu ni wanansi izo ndezenoza mankiba narikubaliana ebengeti jani rongoze eranya bahemna inafiki ngamjo subiti nzambe ndo wakati ujwama ngodungo mru wangwa fasirindo zo nambao wangwa nguwano na regime ya peu yatoka Pablo utojo ka Pablo uime uwane na wandu walone regime ya peu hiyo wato makapablo wandu leo ambao ngwa wanao ne regime mwaka wadunga mbionzuani wao leo mbese kwa tumiliki robo msonko ya heezi wabidi wasahilishe le toifa au ntuju leo shamtijwa zoka leo ngabo warengao milioni na milioni wawasilisha darajo ka roa na roa juu wando wonsi pia wawasilisha darajo kaya warendwa mamilioneri asibabu ndongendi asibabu ndeze mali za Komori zabidi zirejei mru mwana fukara wa mkanda binda yatosome siwa yokaya lekezi wa entoma yokaya
yenda harma ekoli ya daula shayatonda fundi ya msome ndo haundo harma daraja wanro kwa sino wakati huo walonuo ndo waangalie namna wajoka hamia le taifa warengeze mali za ile taifa watu maboshoni raia inafiki ngojo kafunyaze macho harma zenongo hizo ugabili ola wambao kaya nguano ne rejimu nge incapable umgabili shauke kugabili woi umiliki ze mali eni shahaja shendo maroshoni eni shahaja ndo mbani hao na welala na ngolalo we fahanzaya wa unafiki boraia renge ishonde shaka utongani hebanu harmwe asubuhi ya albabayinu ni dekortike mbavi wana mahadisi wao nande daraja naona shesi wa mjijengo shahatu shambuka ya ari ngabo wangu ambao wanao ne rejimu ya Hasumani wamba wajihundu harima shesi wa mjijengo shanzuani ifanya eko harima ze rezo sosio kaya wende wadungwa mbiyo sajo kaya umdungwa mbiyo hawandu wao umdungwa mbiyo ikawa wanadamu waliona faliki adini ya Mungu tijore makoti na mbuka yabo vala bahanu ngare ndorno waswili vala bahanu ukaya okomori mti fikiri ukaya vanuso henjume ngasina wadawa wa hatuna Asumani ashe ngasina wadawa wa hatu nezembi Asumani yazifanyao baada Asumani nge yabo ebenge nane ranya bahe utojojua hizo yanzao ya joka harmochwai wongari wanona aye ngari zamba unatsena ngari zamba haji kuyu nane ranya bahe ujoka ya harma ongozi yambe yabale uchwa yukangwano ne regime na katika Pablo na kana hakompanyon waju kama Pablo wongari wanona aye ikale oshesi washanzuani wakufanya hizo wanadamu ikao marai hasa haelewa ukayare opoza wameonge opoza mnaifiki are dhama na utimadilifu ulo incapable ngari wanona enga mjwamba bravo abo message hatu isanga iwasilio amjwamba bravo abo message hatu isanga iwasilio shaka iwasili daraja kayo ndazila manipulation za Hasumani ili yatiezi siwa harma batani na mswalata uonda ula raia inafiki ikao wote nangari wanona raia ngulalo hafuanzaya nguono emaesha lo masongefu katika Pablo ka ya fronte ola urengoze mali ya jomni kambendu yale shange Pablo ka yaji harma sisi rikozao ritomiliki hata mbarongozi ya daula ya jebanu ya ritomwe manani ya ripulenza marahoni yari one anadamu watona ankili yari pwe banu ngari onao ngari mrambu wao ngari mbimisao ni hamzima raia uono kaya wanahe kwa tusomale koli ya public ila ekonomi ya jokane mwana ola nge oblige irengwa yende yatilwa prive baada ya public iwasulishwa daraja kaitomolwa manani keti na garanti okaya hata prive ila mwana somao ngujoka waswili hapo ze public zisohenda okaya ekol public ijo tende angaliwando ekakwa jasoma abonga bajo ngabariske wane blanche izo ran yaka tujifikiria zenongo hizo shahada zange harmo uchwai ebenge erisala inu sika muhimu ni behe Mwenyezi Mungu ajalie yarinike shoba shema yarinike bahati inji yukaya arkenamo imaudu ya hema badilio hayo komori rije rido ambe wana hadisi ikangasi wandu mabaya inshallah hetufani rejimu ya Hasumani ya rejeza maha 50 dingoni hari madaraja heze tambu wababa hatu ni wabaya hatu wakauziona na bil mapuzi yakaonesa le taifa la Komoro kweza hata kweza Mwenyezi Mungu narinike bahati inji ya unono mwinji rienshi hari maida hari yenu hata rionezi badili makati yao ngarjuka sulaje rikena ndongo zinwaji rijozi gabili bidina al-karim wenge hata mpaka na hapo fumbili nje maheri ngarjua nana harima itendwa shinwaji
shifano na shinu au shakairi hana shinu shantu amini yokaya ngabwetenda shakairi harmo haya terlo no unu hana shinu ikatinda zini yokaya rido subutira ambaze mbizinu hata zoswili daraja yonde dawa suhenjume rakubali rifanye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran.